thlir tu te chi pai u le kan channel in lo thlir thina in lo hlok pui ngei po kan be sei Khawvel 9/11 tia a hriat reng to tur chu Muslim firfiak te chet na kha ania kumsang ni le pakhat September ni som pakhat thole ni jing dar riat le minute somli panga khan Islamic terrorist Al-Qaeda mi le sa som pakwa te chuan thona pali zet hruai ko yin New York Khopuya World Trade Center chu an su cheveka khathil thlenga khan mi sang thum don in nun na an chan ani US President George W Bush Tunlai khania Al-Qaeda mun pui Afghanistan laka sang ni le pakhat October ni sari khan in dawa puang ngala US Afghanistan war chu kan mutani kha Taliban ho chuan Al-Qaeda te hi an hum thlata US sipai te po in helpol ho tu pa Osama bin Laden kha a omna an thlei thei thin lo thok khatlai phei kha chu an hlo cham ti manani kha kumsang ni le pakhata tangaman antum Osama bin Laden kha kumsang ni le som pakhata athi thu kan theta chowa kumsom don US sarkar in azongani Osama bin Laden chunga US in phuba alak theinan khan turam tanpui nange amu ti hi tuntum chu kan thlir ho don nia Bin Laden ruang dahbo tan tur thuah US in India hriattir na alo pe masa ti hi mitam tak chuan kan lo thlem lo mai thei kumsang ni le som pakhat mei thla khan American commando mi som sari pakwa zet chu Pakistan ram chung Abbottabad compound pakhata lutin a Hunlai Khawvel mi sual luman to ber Osama bin Laden man tumin Operation Neptune Spear chuan kalpui ta ni sang ni le som pakhat mei ni an mani tual chung sana azing dar khata chuan world most wanted terrorist Osama bin Laden thi thu President Barack Obama chuan puang ta ani kha Operation Neptune Spear kha US Central Intelligence Agency CIA kan ti mai le US Navy SEALs 10 joint operation an nei ania bin Laden tomna compound chunga lut tak kha chu SEAL Team 6 te an nei Operation Neptune Spear hi kan soitum tak chuni lova kan thupuya kan lut don khatianga SEAL Team 610 operation an kalpui mek lai khan White House lama chuan papakhat chuan thil om dan zong chu President Obama le a hote alo hril ngal zela chu pa ming chu Leon Panetta ani hi a Hunlai CIA Director le US Secretary of Defense ni in Osama bin Laden tha ani theinana ruang manna engkim siam tu ani tunai mai khan UN chuan CIA Director hluiin Leon Panetta hi interview anei puya US le India in lai chin na ranga soinual mai Operation Neptune Spear chungchanga Khawvelin alo la hriat mi alo chanchin a sawichhuak ta hlol mai ani heibaka India le China hi indauta sela United States malak dan tur te po soin China chunga US policy kalpui dan tura ami malngai dan te po soikai chhozela elo thlir hozel tengu Yun zo na Osama bin Laden Pakistan ram chunga om thu kha Pakistan sarkar in hria nge Pakistan khan lo hum zo ti chu Leon Panetta chuan bin Laden tomna Abbottabad hi Pakistan Intelligence Service mun puyania Pakistan mun poimo takani bin Laden omna compound dang aya ale thumlai alian ania bang fit som pariat le fit som pani asanga hung chua vekani tin wire le thir hruin an jam chuak vek boka Pakistan mi tu main kha compound kha an ngai sak mia lo kha makkati hle ani ti in Pakistan sarkar rin hlel thu te po soi Leon Panetta chuan bin Laden omna an hriat thu hi Pakistan sarkar an hriattir lo ti soin Pakistan sarkar chu an ring ngam lova hemi chungchang thilapu chua vai chuan Pakistan hian bin Laden chu in son thuai turin thuron apengei dona chu wangin allocation le operation chungchang engma kan hriattir lova kan hlo tling ta reng ani ati ani wion zo na US in a tho puiram Pakistan kha aring tok lawani ti achiang hle a khathil kharam dangin hriattir hrimem chungram zinga chuan India te hi tel ve New Delhi lamin engtin ngi an chan ti chu Leon Panetta chuan chang le in bin Laden kha anung chungin emo
a ruang kan la thei ani chuan US ram chhunga emo ram dang khoimolaya phum kha kan tum mi alova tuipuya pai bo mai kha kan du ani a chan chu bin laden ruang zal na mun kha mun thiang hlim angin a hoten an ron ngai le mai thei tlata Indian Ocean a thak kan du bera India po kan thil tum te hriattir lo kani hemi konga hian India in na satakin min pui ve bok ati a soizel na chuan Pakistan hian Afghanistan rama helpol atir lut fowa US chuan angai mo thu te aram chunga helpol te laka mala turin a hriattir fo thu te mase Pakistan khan engthil ma ati du lo thu te po asoya helpol tam tak chu tan puin India ram poina tor pha ta fo zo kani hi ati ani Tunlai boruak China ralian dan cha tura kwat ram te tho ho na chungchang soin leon chuan kwat ram te malak na hi ti mak mo ani China hian a sipai chakna manga ram dang opbe atum renga US chuan ngai dan fel taka nei ani China huang tau dan cha nan chuan sipai chakna bok hiangai hei hi India point a hrechiang hlein ka hria ati US le China inkara hian Cold War a omeka tunma a US in sumle paya Khawvel ramte UNO po tiamin alo tran pui thin na te chu ti top vek anita a hei hi China chuan rem changa la in a huang zau zel atumani bera Khawvel ramte hian China chunga ma an la tok lo hle ani in biak na manga har sat na siam rem tha katia ma se chakna a om photangai communist China sarkar dor tur chuan sipai le economy chak tak nei angai ani chu India hian a hriatangai tak zetani ati bok ole tuna kanan soitak te kha Osama bin Laden chungchanga US le India lo indor thu te Tunlai Khawvel CIA director hluiin paneta in a thlir dan ania US sarkar malak na thuk tak hretu kam chuak hi India tan po apoimo hle tura ngaya China ne na indor tur chuan sipai chakna nei angai kan ti to kha ani po hian chu thil tul masaber ni in a hrewe ni hi thlir tu tenin lo beng war pui ngei kan be sei ole thlir tu zong te du sakna nei na kan channel in lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye